دما بخیر تماشاوان هجا د برنامه که دنیا دیرو کامده ایرو امی بش دوم یه کووار و روزنامه که دور عثمانی درکتنه به مال مساج را دیسا بردوام بکن و که مزانند برنامه پیشیده ما بحثا روزنامه کردستان کربو یا یکم کو مقطعات متعدد خان دخسبو پاچه ما بحثا امید شرق به کردستان کرد تعاون و ترقی غستسی و کردستان اکو سریا بدر خان دخسبو و حتی روزنامه پیمان کو زیاگه قال بخل دیاربکر دخسبو ام حتی و دریاتن ایروجی ام یانجی برای ما مساج بکن ایروجی امی آتن کی جان دولی بله هاتبون حتی سال 1913 دما کومله که بحث کربو کومله خواندکارین کرد خواندکارین کو ل امبیجن یونیورسیته دخان استانبوله کومله کوان هبو بناوی کرد طالبه هیوی جمعیتی یعنی به کردی دگوتن به کرمانجی دگوتن جواتا هیوی فقیه کردان و کومله چند روزنامه درخستنه روزنامه یعنی کووار راستراوی کووار هم بیجن از جبیر نکن بیجم روزنامه و کووار این که هم بحث کن هن جوان کومله این کرده درخستنه رخستن این کرده درخستنه هنه اکشی هم بیجن کسا شخصا سری خود درخستنه کووار که هم نها بحث بکن روژی کرد 1913 ده جالی و کومله هات بود درخستن چهار هجمار امزانم کو درکتیه خودی ناوی بخوجی ناوی اره هر چقاس کرمانج دبیجن روژا کرد لی ام دبیجن روژی کرد جبر کو ناوی به سورانی بو سورانی چی روژا کرد دبیجن روژی کرد شما سورانی بجرتنه او خودی ویجی عبدالکریم سلیمانیایی بو او بخوا هر وکی ناوی ویجی نشان داده کرده که سلیمانی بو و او لسر ناوی کومله هم بیجن بره و کوواری بو وکی من گوت روزنامه که کردی و عثمانی بو ترکی بو ده کردی اوی ده هم مرد کاره بیجه هم کرمانجی هم سورانی هبو او روزنامه او کووار برج من گوتو بجارنا ناوی روزنامه و کووار هم تبل هف دکن او کووار ده سال 1981 ده جمال خزندار او هجمارین کو پیدا کربون سه هجمار پیدا کربون اوانا سال 1981 ده لبغدای لسر همو بهوره چاپ کربون بوی هاوی گیشتن دست خواندگان نو حتی لسروی مناقشه هبو کو سه هجماره چهار هجماره چهاره ماموستا کمال مظهر گوتو هجماره چهاره هی جمال خزندار دگو تونه پاش من بخواه و هجماره چهاره من پیدا کرو جاره که من ماموستا جمال خزندار را گوت مگوت اوای هجماره چهاره هی و چهار هجمار لسر هف پاش دیسان هاتن چاپ کرن چاپ که جوی لسلیمانی ده سال 2015 ده نشانی کامرش بده بلکه ماموستا عبدالله زنگنه لسر هن ام بیجن لیکولینک کربو به پیشگوتنک و گلک دورو دریج لیکولینک دریج هجمارین و جنوبه چاپ کرن او چهار هجمار لسر هف جنوبه چاپ کرن تاوی وکی من گفت تاوی لیکولینکی دورو دریج او چاپ که خوشک سال 2015 درکت لسلیمانی دیسا او چهار هجمار کردستان باکور لترکیه جی درکتن وشان خانوار او چهار هجمار هم ترانسکریپسیونه یعنی به حرف لاتینی هم جی اورجینال اول چهار هجمار لسر درخستن چه حیف کود و ترانسکریپسیونه ده مجبور گلک شاشی هنه به وی هاوی او روزنامه گیشت نفشن
نو کو گلک کس ممکنه هایوان جه تنبو دوی روزنامه ده کوواری ده یعنی کوواری ده بله ببخشنه گلک کسین کوه دمی اکتیوون دواره کردایتی ده خبات کردایتی ده وک خلیل خیالی دکتر عبدالله جاوردت هن کسین ناودارن کردین وک لطفی فکری فؤاد تمو محمد صالح بدر خان بابانزاده اسماعیل حقی حسین شکری کرکوکلی نجمدین کرکوکی یاجی دوی کوواری ده نفساندنه جوانا بو نمونه اسماعیل حقی یعنی بابانزاده اسماعیل حقی دمک وزیر معرفه بو وزیر پرورده بو لامبیجن امپراتوری عثمانی دوی روزنامه ده جنویسن بالکشانه گلک تشتن بالکشانه کو نه نکارم بدور درجه لسر بسکنن بو نمونه نویسک لسر به Türkiye nüfusunda edecek Kürtlerde kadın meselesi yani pırsa jina nav kurda da pırsa jina ev bu numune nüvisek enteresan bahsa jina kiriye yeki binavi ergani madenli ye nokta C navi tam rast em nizanı çiye her vahat ve rojname de şairin kevn en kurda شعر هاتنا نقل كرن بيجن جديوانا شاعر ناودار وكنالي وشهرزاد طالباني جوانا هن شعر هاتنا نقل كرن ديسان هن كسين ناودار وك صلاح الدين ايوبي وك بدر خان حسين باشا رسمين وان ياجي فوتوغرافي وان في كواردا هاتنا تشاف كرن جارنا هاتنا تشاف كرن جارنا لسر برگ کوواری لسر قفاق کوواری و وکی من گوت هن چه این کج شاعرین بره دهات نقل کرن هنجی این کو نو دهات نفساندن دنا وانده تشتین گلک بالکش هبون کو دخستن شعورا کردایا نتوی خورتر بکن فکرین هشیار بونه هشیار کرنه بلا بکن دوی کوواری ده مرد بینه بو نمونه شرکه حاج قادر کوی هم نافدار مشهوره گلیل کرده که دوی جا چما شیار نابن و خلق دن خبات ناکن جبو ملتی خو چنی از چند ریزا چند بیتا جه بخوین وک نمونه دوی حاج قادر دوی جا خلی خیالی به شعر نقل دکه دوی جا ایمه مؤمین نروسن بوچه کفر زبانمان بنوسن ملت به کتاب و به نوسین غیر کردان نیل روی زمین سه قبیله حقیر و به رومتن کرد و روم و یهود گمراهن روم و جو چاکه اتفاقی هیا کرد به غیرتی و نفاقی هیا یعنی جو کرده گلید که به هون وک ملتین دن اتفاق خواه یک بونه خواه چه ناکنو شیار نابن دیسا یعنی وقت چند جمله انترسان چند تشتین انترسان بالکش مرو بکو بحث بک ناخذ در باز به نمونه عبدالله جودت در نویسه که در لسر اوی دسکنه لسر گرنگیه تاریخی دسکنه اهمیتا دیروکی دسکنه دبیجه او دبی انسانک چاوا وقتا بيجن حافظة خواه بير خدي بيرك خدي حافظة نبه فرقاوي وحيوانك نامينه يعني إنسان أجر تشني بيراوي دو تشكرية بير تشكرية جيانته بوري أجر تهاجي نبي تجبير بكي تشتكو إيرو تكرية سبت تجبير بكي يا تشتكو تا إيرو ديكتيا سبت تجبير بكي ويدمي وقت فرقا إنسانك وحيوانك نامينه يعني إنسان بحافظة خواه جه حيوان جهد دبي ملت شي وسنة ملت شي وقتا حافظة كولكتيف يعني حافظة مشترك ملتا وقتا تنبه تاريخ خواه هاي دار نبن جباب وكالي خواه روشا بري حيوان جه وقتا تنبه أو ملت شي وك أو إنسان يكون مقوت بسر وبردبن وبسرناكبن لو ما تاريخ قالك جرينجا جبو ملت جبو حافظة كولكتيف دبي
تاريخ كردا قالوا هيا يعني برستك حتى بتركي دبيجة اللي قلتنا كوساد دبيجة دبي قالوا أمدكارن بالشرف نامي شرف تاريخ أخويا تاريخ شرف أخويا خلاص بكن يعني بتاني بالشرف نامي تاريخ ما تيرناك دخازة بيجة ديسا مثلا ديسا دجيكي دندا د كواركوي ده هتاوي كردا ما بشكل شون ده بحث بکن دوی کوبار دجی عبدالله جوده دی صد بیجه جی خورتر خطاب خورتن کرد که دبی حتی کو هون نچن گندین کردا ناف کردا ده خبات نکن هون ام بیجن موقع رتبه بیجن قیم مقامتی یا چیزانم وکی مقام و رتبه ج کردیتی دناف کردا ده خبات کرنه هون که ترجیح بکن هناك جلتو درك يعني كرد خورت كردا دبي هر ناف كردا دا خباتي بكن بوان را بجين يعني افتشتانا بو شياربونا كردا بو بالك شاندنا نفشنو يعني وك نمونه چند تشتين كو من قوتن تشتين جرين بون كو حتى ويدامي بذي هاوي باواكي نتوي ممكن اللي سر واتشتانا هاتبو ساكنين هروها او كوملاكو من بحث كر كوملا هيفي اگرم بكرتي ناوي بيجن كوملا هيفي بناوي هتاوي كردجي كوارك درخستو هتاوجي بسوراني يعني تاوم بيجن يا رو بري كنت درباسي هتاوي كرد بقى تشتكي برسم نهار السر برقا تشارا رسمي ارزرمي داينه من او تدبي يعني جبك وي وقت يجي مناقشه وانا كو ارزرم كردستان نكران دبود هي او مثلا بالكيشه بله او ارزروم تبوي دمد او اندندج دهن روجنامه كوار اندندج لسر مناقشه كور هي وقتي لسر نا يعني هو كردستان تحسب ان بونمونه تبيرا من د روجنامه جيني ده كمال فوزي جي كده بحثاوي ده بحث مثلا ارمنيا او كردا ده بيجا او مثلا كي باشا اللي زبكرتي يعني بيجا كو يعني اف باجارانا اگر بحثا بدليس وانو ارزرم دكدوي اگر وانا اف سي باجار يعني وك نمونه دبيجا اگر بين بدن ارمينيا يعني بين ارمينيا بين داين بو ارمينيا او نهاقيه كد چونك دبي اف درانا همو نبج يعني براني كردن خلكي بمنطقه همو نبج براني بجراني كردن ارمينيا بن جهندك تركش خو كامن بفي هاوي دبيجا يعني كردستان امر وسا جافي او بو يك تشتكي بالا من دكشين ام بيجن تدي او د تزاني او د ادبيات كرديه بيتر بحثا يكم كيلو كين بسانديا تشوان ساندي اوجي مثلا روجي كرد افوات تمو اوجي روجي كرد بنابي كيلو يعني وقتها وابن بيجن جرانيا في كوباري جبكو فرقك دنابينا بريويتي قال لك روجنا ما هجمارتن بيجن قالوا سياسي ادبي تشتكي وها نافرو كويدا تبجي هي يعني حتى انها كوارن روجنامه كما بحث كرن برانيا وان يعني تكاري بيجي سياسي بون يعني راست بلكي ام بيجن وك او كك بارتي كي نبون لي وقتا برسا كردي تو افاده بكي تو ناقيا لسر كردا بحث وبكي تو هم بري ام بيجن اقتدار پادشاهی اتحاد ترقی درکوی تو حق کرده بخوازی یا حق مرو بخوازی نخوازی واکیم سیاسی لی زیاده تر یعنی سیاست قبلدنجی پروگرام بریده من بحث کرد زیاده تر سیاست وان یعنی حتی ویدم اکو ام بحث کن ده چارچوب امپراتوری عثمانی ده بود دهن حقین کرداین دموکراتیک بو مرد کار بیجه اگر ام دیسا بگر سر مسئله هتاوی کرد وکی میگوت هتاوی یعنی کرمانجی تاو یا روژ یعنی دوام روژی کرد بو مرد کار بیجه دیسا اوجیج علی کوملا هیوی هات بو درخستن برپرسیاری و بابانزاده عبدالعزیز یا عبدالعزیز بابان عبدالعزیز ناوی چنداوی درباز دبه اب كواجي هريكن امزان ده حجم دكتي هريكن بسبب دوي كواري دجي او كسين كو قابدن ياجي برنامج بريد ما بحث كربو وك عبد الله جودة خليل خيالي محمد مهري ام بيجن مولان زاد رفات نجم الدين كركوكي شاعر زيور سليماني زيور بابان زاد اسماعيل حقي كسين
وسا تدا دنفساندن کو اف کسانا یعنی لگوروی دمی مرود کارابیجا کو نتنیج بو کرده د چارچوبه امپراتوری عثمانی دجی هن جوان هن کس جوان مرود کارابیجا کسین بجارته بون کسین انتلکتوال زانا وکی ام بیجن اگر نمونه بیجن مولانا زاده رفاتی عبدالله جودت بسری خواه روزنامه نوان کووار نوان هبون تأثیر وان فکری لسر عثمانی اندنجی امپراتوری عثمانی هبو هر وها عین و روزنامه دیجوک و کووار دیجوک روزی کرد ج شاعرین بره شعر دهات نقل کرن با نمونه جملای جزیری جمحوی شعر دهات نقل کرن هر وها ج خواندوانا نامه تذهبون با نمونه هجماره کده مثلا کچک بناو کوثر دو کرد قزه کوثر مانیسادا یعنی جنکیا کچک کرد مانیسایج بو کووار نامه نفسانده بو چند نامه وسا مرو دبینه کج کووار راحتنا نفسانده هر واج کردستان جهن نامه دهاتن به سرنویسا کردستان مکتوبلاره یعنی نامه کردستانه تل دهاتن براو کرن اف کووار جی به کردی و ترکی کردیاوی جی به کرمانجی و سورانی بو دیسا د سال اواجی د سال 1913 در کت حتی کرد تا چند هجمار در کت هر کیم امزانن 10 هجمار بلکه زیاده تبلی اکو امزانن هر کیم 10 هجمار در کتنه مثلا روزی کرد روزی کرد چاره لی مثلا روپلی زدنه حتی کرد بخواه حاجه تقریبا چند روپلی حتی کرد براستی با من هيا مثلا بيجن نمونيك اري مثلا هجمار سيو يك سيو در روبل مرد تقريبا عيني من روجي كذا بله او ابادا ويجي ابا يعني شو شكلي ويجي من روجي كذا ده هجمار ده فوتوغراف اسماعيل عقي بابان زاده كوكي من بحث كر وزير معرفه ابو لسر برگوی هيا بله دیسان هر د سال 1913 ده یعنی اجبیر نکن بیشم اوانه لاستانبول هم روزی کرد هم هتای کرد و هم جی کوبارک از نها بحث کم یک بون بناوی یک بون کوبارک دیسا د سال 1913 در کتبو او هر سه کوبار جی لاستانبول در کتبون کوبار یک بون جی د پروگرام بری ده من بحث کربو تری میگوت هن کوبار روزنامه کو ایرو پیدا نابن دسته مدت تونه او زانن هي اللي دسته مدت بله او یک جوان کو پیدا نابد دسته مدت تونه ل جوان هن تشت هاتن نقل کرن هن نویس هاتن نقل کرن نویس هاتن ورگراندن یانجی امزانو کو کووار درکتیه هناك کس دبیجن سه هجمار درکتیه ل ام باواکی راست نزانن چند هجمار درکتیه لمحمد صالح بدرخان درخستيه محمد صالح بدرخان جي جبوه تماشاوان بزانون بله محمد صالح بدرخان او جمال باتا بدرخاني انا و كري محمود بدرخانه قيزاوي يا كتشاوي ام بيجن روشن خانم روشن بدرخان خانما بيركا جلاله بدرخانه يكبون بيده بله د سال 1914 ده کوارک لبغداد درکت ای کو محتانها بحث کرد چند حبل القاهره بون ایدل استانبول بون اگرم کوارک پیمانی نحس بینن روزنامه پیمانی نحس بینن لأو بانک کردستان د سال 1914 ده لبغداد درکت بو جمال الدین بابان درخست بو اف کوار به کردی و ترکی بو و بانک کرد یا بانک کردستان بانك كرد من قلت تقول بانك كردستان باردون ببخشنا چونك او تشتاق او جهه او جهه بانك كرد من غلط كنت او بخاص كو امزانن 4 هجمار جه دركتنه و هر هجمار 24 روپله اویا سال 1914 ده بری کو شر دست پی بکه دست وشانه کربو ل پشتی کو شر درکت وشاناوی سکنی پشتی در نکت هن کس دبیجن 5 هجمار درکتیه ل اكو قطعي ام دزانن 4 هجمار امزانن كو هنه زمانوي وكي من قلت كردي وتركي كردياوي بسوراني بكرديا بيجن باشوريا
کرمانجی خوار و وەک سۆران دەبێژن دە هەتاوی کورد دە بۆ نمونە کۆوارە هەتاوی کوردە دە هەژمارێکی دە بەحسا بانگی کورد هاتیەکردن دەبێژە ئەمژ خوێندەوانێن خۆرا تەوسیە دەکەن خۆیایە پایەوان ژە هەبووە و هەر دیسا دەبێژە ئەم خوێندەوانێن خۆرا تەوسیە دەکەن و دەبێژە بامە هەیە کەسێک و بخوازن بکردن پەیدا بکەن ئیدارەخانە مەدە بانگی کورد پەیدا دەبێ هەتاوی کوردی تشتی دنویسە دەبێژە دەما شەر دە یعنی ساڵە 1914 حتا 17 ئەم بێژن یعنی دەربداویە شەر vê navê de kovar rojnameyên Kurdî sekinîn ji ber ku şer hebû lê di salê 1917 de Süreyya Bedirxan li Qahîreyê dîsa li Qahîreyê rojnameyek bi navê Kurdistan derxist ew min berê jî di programa berê de ji me behs kiribû ku Süreyya Bedirxan li Stenbolê bi navê Kurdistan her wiha rojnamekî derxistibû vê carê li Qahîreyê teqrîben wek dewama Kurdistana berê bi navê Kurdistanê rojnameyek derxist ev jî hin kes dibêjin yani ê ku em dizanin 11 hejmarên wê di ber dest hene li ber destin em bêjin mevcudin yani hene lê hin kes dibêjin 37 hejmar derketiye ez bixwe baş nizam çıkar rasta lê 11 hejmarên wê hene 11 hejmarên ku li Qahîrê derket ew yani ew eger meriv bêje dewra peryoda sisiya yani ev jî mamosta Kemal Fuad ew 11 hejmarên wê jinû ve çap kirin orijinalên wan bi wek kopya çap kirin tiştekî enteresan ev çap li Silêmanê 1980 de çap bû tiştekî enteresan mamosta Kemal Fuad behs dike ku ev kovar ji alî Necmedîn Büyükkaya Neco wî em bêjin peyda kiriye û daye wan ku daye mamosta Kemal Fuad ku wê çap bike û wek min nîşan da fotoğrafê wî jî di destpêkê de çap kiriye ku xizmetekî mezin e hem bêjin ruhê Neco şad be em bînin bi wê wesileyê şehîd Necmedîn û spasê mamosta Kemal Fuad bikin ku ev jinû ve çap kiriye karekî baş kiriye divê rojna zimanê wê bi Kurdî û Tirkiye Kurdiya wê Kurmanciye Tirkiya wê Tirkiya Osmaniye di vê kovarê de zêdetir nivîsên Süreyya Bedirxan henin lê nivîsên em bêjin nivîskarên din jî hebin jî kêm in ne zêde ne cîkî de Süreyya Bedirxan behs dike dibêje em bêjin ji ber ku ew dema şer e û münaqeşa Ermenistanê Kurdistanê ji ber ku İmparatoriya Osmanî di rewşeke xirab de ye tengasiyê de ye ew miletên min destên İmparatoriya Osmanî jî her yek ji alîkî de dixwazin bibin xwedî heqên xwe azad bibin bi serê xwe bibin ewkek heye em bêjin têkoşînek heye Süreyya Bedirxan behs dike dibêje divê eger îro em xwedî li heqên xwe dernekevin û em vî tiştî vê firsandê bikar neynin sibê roj em ê dereng bimînin her wiha dibêje em vê rojnamê ji bo vî tiştî ji bo ku heq û hiqûqê Kurda bi dest bixin û vî tiştî vê em bêjin zanînê vê şuurê belav bikin em vê rojnamê ji bo vî tiştî em derdixin di hejmara pêşîn de wisa dibêje di hejmara 11 de jî tiştekî dibêje ku ji ber ku niha buhrana yani kêmbûna kaxizê heye dema şer e problema kaxizê heye ji ber vê tengasiyê ji ber peyda nebûn ya kêm peyda bûne kaxizê em mecbûr dimînin vê rojnameya xwe didin sekinandinê yani ji wir jî me re dikare texmîn bike ku ew 37 hejmarê ku dibêjin îhtimal mezin wê ne rast be ji ber ku dibêje em ê
ام داوی وشانه خوابینن ام جنهاشون نکاربن درخن او دبیجه جبو کاغذ خویاه دی تشتک بسای یا سبب کدن هی او مرو قطعی نکاره تشتک بیجه يعني اگر ام دیسا بینم بیره خواه ما گوتو روزنامه و کووارن کردی القاهره دست بیرون پاش استانبول پاش بغداد دیسا قاهره جیوان وک ام دبینن دو گوهره دوی ناوی ده من بخواد ندید لی روزنامه که هن چافکانی بحث دکن چافکانی زیاده تر کردن کردستان باشور بحث دکن یا روجلات جی بحث دکن هر دو دبیجن بناوی بیستونه مثلا کرمانشانه سال 1917 ده روزنامه کی به فارسی درکتیه یکو درخستنه ابوالقاسم لاهوتی و فرج الله کاویانی هن چافکانی بحثا ویتشتی دکن من بخواد ندیتیه لی دویاده از خوازم بالی بکشیم سر ابوالقاسم لاهوتی او کسی که گلک بالکش هری کم از او خاص بجم بیکو از زیاده دریج بکم لسروی ماموستا جلیل نویسک پرباش نویساند و او دا ناس کرن دسایاوی دا از بخواه جه های دار بوم بری من ندزانی او چی کسه او از چند جمله بیکو دریج بکم بحث بکم او بخواه کردک کردستان روجلات یا کرماشانه انترسانه یکی کو وی دمیجی فکری وی سوسیال دموکرات بون بیجن پاشه مرد کار بیجا کمونیست بود تکلیایی به پارتیا کمونیستا ایرانی را پاشه به لگور وی دمی تکلی وی چه بون زیده تر دناف تفگره صنفی دا بو ام بیجن چینایتی دا بو دمه که لور خباتی دکه لکردستانه پاشه سال 1912 دا چه استانبوله 3 سال لور دمینه دما شر جهانی یکم و دیگره دیسا کردستانه پاشه دیسا پشتی شرم بیجن سال 1920 دیسا و دیگره چه استانبوله لور کوارک بناو پارس در خب به فارسی و فرانسی یعنی پارس ده بیجن لی احتمال مزن برکو پرس بنرس جبرك فارسية اشتري دكارة يعني بارس هات بنبسين لي بارس دكارة ببه او كوار من لهن چاوكانين تركي نير تهريكم 4 هجمار جي دركتنا بشتي شر جهانية يكم للتبريزي لأذربيجان سرهلدانك دردكوه او سرهلدان وک سروکاتیوی وک لاهوتی به بناو سرهلدان لاهوتی خان ناوی هر وک لاهوتی خان جی ته نفساندن ته بحث کرن لی اف سرهلدان وک سرهلدان لاهوتی خان ناو داره پشتی کو سرهلدان تک زورا سرهلدان دچه لاهوتی و حوالی خواه دیگینن آذربایجان سوویتی دچنوی داره لاهوتی دچه موسکوایه لور دبه انتامه پارتیا کمونیسته پاشه دچه تاجیکستانی جبر فارسی دزانه تاجیک شی فارسی دپیون شکل کی فارسی دپیون دچه ور دبه پیشنگ جیانا نو یاوی دمی سوویته و دمک دبه آلیکاری وزیر پرورده دبه سرکی یکیتیا نویسکارن تاجیک و دبه تمثیلکارن وان تاجیکستانه دیوان وین فارسی چند جار تنچاب کنده aynı وقت ده شعر او آگاهداری ماموستا جلیل وکی من گوت دست که نشر کربون کو گلک بالکش بون هری بالکش او کو او ماموستا جلیل بحث کرده بیجل تاجیکستان وکی شاعره که ملی تاجیکات ناس کنن یعنی او وی وسا دزانن دقال کو اصلی کرد بویه اوشی چروکه که انترسان بو لی بیستون کوبارا بیستون یعنی قد تقول پیاسیتونه من بخوان ندیتی براستی او آگاهداری کمندان جی من جهن چافکانین
هن کردین کردستان باشور بۆ نمونە جوتیار تۆفیق جێکیدا باس دکە چەند کەسێن دنجی باس دکەن لێ من بخوا کۆوار نەدیتە بیستون قەسەوی بیستونی نەبێن ئیران معنا دوێ معنی بیستون پارسی دەبێژن بیستون ئەو دیکی هەیە دیکە تاریخیە کرمانشایە ناوێ خۆ خویا ژوێ دەگرا احتمالە مەزن پاش ئەگەرم بە تاریخی داوام بکن di sala 1918 de li Stenbolê kovara jîn derdikeve ev kovar jî ji çend aliya vegiring e yek şê wê demê li Stenbolê ciyê ku jîn derdiket komela Kurdistan Tealî hebû Kurdistan Tealî cemiyetî digotin jê re yani komela bilindkirina rewşa Kurdistanê eger meriv bêje başkirina rewşa Kurdistanê xebateke aktiv dikir ji bo Kurdayetiyê wê demê ji ber ku êdî piştî şerre dawiya wê demê ji ber ku wekî min gava dimê ji behs kir İmparatoriya Osmanî şikest xwar bû li dema şer de İngiliz heta demekî gihiştibûn ketibûn Stenbolê iqtidara İtihad û Terakî şikiya bû em bêjin tesîra wan qest bû loma milletên bi nestên din jî Kurda jî doza heqê xwe dikirin bi awakî çalakane xebat dikirin ev kovar ji divê çarşivê de derketibû kovar aku wek kovar derketiye ji ber ez dibêjim aku kovar paşê wek rojname jî derketiye ez ê behs bikim 25 hejmar derketiye em dizanin ev kovar jî di saya xebata mamoste Bozarslan hat naskirin wî hem kopya orijinalên va 25 hejmara hem jî transkripsiyona wê digel wergera wê ya kurmancî bi 5 cilda ev ji wan cildeke bi 5 cilda li Swêdê İsveçê derxistin çap kirin di saya wî de em bêjin nifşên nû ji vê haydar bûn berê peyda nedibû ya jî mimkine pir kêm peyda dibû di vê kovarê de jî dîsa berpirsiyariya kovarê Memduh Selîm û kesên wek Kemal Fewzî û ê ku tê de aktiv beşdar dibûn dinivsandin Abdurrahîm Rahmiyê Hekarî Kurdiyê Bedlîsî Kurdiyê Bedlîsî ez ji bîr nekim navê wî got ez tiştek lazim ez li ser wî bêjim ew mamoste Bozarslan nivsandibû ku Xelîl Xeyalî ye û bi vî hawî hat naskirin lê bi vê dawiyê min di nivîseka mamoste Abdullah Zengene de xwend li başûr di nivîsekê wê derê belgek jî weşandiye ku ev kes ne Xelîl Xeyalî ev Emîn Beg Emîn Bedlîsî ewa ev ji ber sebebê ku Emîn Bedlîsî di sala 1919 de çûye rehmetê wefat kiriye kovara Kurdistanê a ku em ê piştî çend deqamê behs bikin wê demê ji ber wefatkirina wî çûne rehmet a wî behsa wî dike dibêje ew çûye rehmetê Emîn û Emîn Bedlîsî û gotiye Kurdiyê Bedlîsî ez ji wir em fêm dikin ku ev ne Xelîl Xeyalî ye wê navê de wê jî bêjim wekî din em bêjin Hilmiye Swêregî Yusuf Ziya Beg ew lahûtî xanê ku min behs kir ewa min ji bîr kir bêjim ku ew lahûtî xan wexta li Stenbolê bûye du şerên wî di kovara jînê de derketine yek di hejmara 23 yek di hejmara 25 de her wiha ya Mülkîzade Abdulazîz Necmedîn Hüseyin Emîn Fewzî gelek nivîskarên din ên wê demê beşdarî vê kovarê bûne xebata vê kovarê bûne ev kovar xwedî tesîrek gelek mezin bû ji ber ku wê demê li gor dema berê Kurd hîn bi organîze bûn bi taybetî li Stenbolê ev Kurdistan Tealî Cemiyetî xebatek bi rêk û pêk mere dikare bêje dimeşand û bi taybetî wexta pirsa Kurdistanê û pirsa Ermenistanê de hat münaqişekirin li Parîsê dawî
شەرداوی هاتبوو ئەوانە ژی ئەم بێژن کەسێن کوردستانبۆرێ دناوێ کۆمەلێدا کار دەکردن ژی لەسەر وا پرسە بە ئاکتیڤ دەخەبتین و gelek şûbeyên wê li Kurdistanê vebûbûn ku ez zanim herî kim 19 şûbeyên wê yani şaxên wê li Kurdistanê vebûbûn têkil bi wasita şûbeyên xwe şaxên xwe bi Kurdistanê re alaqa wan hebû loma gelek nivîsên gelek em bêjin xeberên ji Kurdistanê telgraf û name û her wiha nivîsên ev kesên ku min behs kir nivîskarên من بحث کرد به نوارک آخه کوارک دولمنده به کردی و بیشن ترکی عثمانی و کردی هم به سورانی هم به کرمانجی نویسته دانه. اول سرابت نگو 25 اجماع در کتنه. 25. پاش از بحث بکم پشتی اجماع 25 اویا وک روزنامه در کت. اجار بلکو از نها بکن باش بکن گله کس دبیجن یعنی هجمارا داوی هجمارا 25 پشتوی روزنامه نما درکت ماجی من بخواج بری منت زانی ما دگو گلو چون 25 هجمار درکت پارچ روزنامه جین درکت یا روزنامه جین جی ما بری ندهت ناس کردن نه ما وقت خباتا ما لسر روزنامه گریه کردیه و ما هجمارک جوی روزنامه این روزنامه جینه پیدا کرد پاشه من هجماره که دنجی پیدا کرد ایجار او هجماره کو ما پیدا کردن یکش هجماره 33 آدن 36 بو معرف باش فهم ندکر کو او گلو دواما کوواریه یا به سری خو جنوب دست بکرنه معرف باش فهم ندکر جبر کو دهن چافکانیا ده دبیجن کو او روزنامه و روزانه درکتیه تشته وسا هبو لوداوی من د روزنامه کردستان دا من تثبیت کرد کو با نمونه جی که دا تشتک دبیجه وک نوت اگر از و نقل بکم باشتر مسئله تفهم کرن دبیجه به ترکی دبیجه دبی روزنامه ما یعنی روزنامه جینه جهجماره 26 شونده وک روزنامه در کتیه جار اوایج دوگو هره شکلی و امروز مزنهی اوایج دوگو هره البرا مثلا با نمونه از تنی از وینشاندم او نیوی وی یعنی دو قاطع وی بفکره او یعنی نیوی وی جیبویه او یا ایدی پشتی هجماره 25 وک روزنامه در کتیه یعنی نکوج نو دست بکریه ام جوی فهم دکن هر وها تشتكو ام در حق روزنامه دا دزانن ام بیجن هری کم حتی هجماره 36 ام زانن درکتیه پشتوی ام از بخور باشن زانن دوی وارد تشتكي دن از بلگه که دن از راستاتم انترسان بو ده سال 1920 ده د آرشیو عثمانیه ده از راستاتم چند کسا مراجعات اوی کرنه سال 1920 ده دماکو او روزنامه درکت یعنی روزنامه جین مراجعات که هیا کو عبدالعزیز بابان یعنی بابان زاده عبدالعزیز مراجعات کریه دبی از دخوازم شرکتک وکم بناو matbaacılık, kitapçılık ve kırtasiyecilik Osmanlı Anonim Şirketi. Şirketek anonima bejin kitabı, kırtasiye falan. Bevi navi. Le vaqta müracaat kiriye vak şirket jberku müracaat dike şirketek anonim ki beşlerin ve şirketine den kine bahsa navi wan de belgeyi de bedest hat yani bisin. اوانا یک شوان کمال فوزیه یک شوان ممدوح سلیمه یک شوان محمد امین احتمالا مثلا اویکو من گوت بناو خلیل بناو کردی بدلیسی احتمالا مثلا او کسا و یکی دنج بناو باقی او کسانه همو ام ناس دکن یعنی به هفره مراجعات کرنه که شرکتک وساوکن لی وکرنه و نکرنه از باش نزانم لی دستور دانه یعنی رسمی ام بیجن ازنا
رسمی ستندنه بنابراین از بین بیراتایی وقت ماجی 5 دقیقه مایه گوریم بکاربن توپی سرهب باشه اف دوی روزنامه دا چند آگاهدارین گله گرینگ هنه یک جه تدی ام دزانن کو کردستان تعالی جمعیتی پشتی دمه که دبه دشت یکو اوتونومی ده پارێزن و یکو سربەخۆبوونە کوردستانی ده پارێزن دوێ ده وەکری خویا دەبە و ئەو ڕۆژنامە ژعالی ئێک و سربەخۆبوونە کوردستانی ده پارێزن یعنی تشکیلاتی اجتماعیە جەمعیەتی دەگوتن ژێرە وانە دەرخستیە چونکی لەسەر تشکیلاتی اجتماعیە جەمعیەتی تشتێدا هەنە و ئەف کەسانە بناوێ کورد دموکراتlar دموکراتین کورج دهاتن ناسکرن هەروەها بناوێ کورد دموکرات فرقەسە یعنی پارتیا کورد دموکرات بوی ناوی رێخستنێک وانژی هەبوو ژێ ڕۆژنامە ئەم فێم دەکەن و وان دەرخستی ئەو بەشێک و سەربەخۆبوونی دەپارێزن دوێ ڕۆژنامەدا خواستێ بیرامن ئەو حەمزەی موکسیژی بووە ڕای تێ مێردینێ تێگرتن ئەفزایم ڕەحمیل سەروی شتێکی دنویسە ڕایوانە گروبەکن یعنی وەختەمە دەست نادە لێ دوێدا گەلێک نویسن هێژا هەنە و هێژا ئەس دەبێژم ji ber ku لە پێشیە خوا دیتنە مەرە وەختە وان نویسا دبینە پاشێ ئەو تشتێن ku ئەو بەحس دکن ڕالیزە دەبن یعنی دە ژیانێدا بسەرێ کووردا دەتێن و پڕ بە جەسارەت نویساندنە مەسە دنویسێکیدا ئەو ئێدی دەما کەمالیستایە یعنی هێدی مەسە دەنویسێکیدا بەس دکە دەبێژە مەبعوسی ئەرزرومی جەلالەدین عارف ئێهەکاریێ ئاسف مەزهەر ئەوانە ئەسلی خۆدا مەروێ کەمالیستانە بەرەی اتحاد و تەرەقی مەروێ وان بوون کردنە تاین کردن یان نەک و ملەت بژاردنە تاین کردنە مەسە مەبوسی حەکاری دەبێ ئەوانەژ کو دەبن مەبوسی حەکاری مەبوسی ئیزمیری دەبێ مەبوسی کورد ئەوە کو ڕابە بێژە ئەی حکوومەت تا ئەو قاس کورد تەهجیر کردن تا دان سورگن کردن تا کوشتن تا قەتل کردن بەحسە تشتێن وسا بکات دەبێ مەبعوس ینی پارلەمەنتەری کورد ئەو کەسە دەبێ ئەو کەس نکارن ببن پارلەمەنتەری کورد دەبێ مستەفا کەمال ئەو باجێک و دانیە سەر گەلێ کورد بێک و هایا کورداژی هەبە ئەو تەگرافێن و لەسەر ناوێ کووردا سەختەکاری تێن شاندن مەبعوسی کورد ئەوە کو وا تشتا دەشیفرە بکە وانە دەرخە هۆلێ و ئەس درێژ نەکەم مەسەلە هەر هەژمارێک ژینێدا ڕۆژنامە ژینێدا دەبێژە دەبێ خودێ نەکە سبێ ئەگەر فرسەت بکەوێت دەستێوان دەبێ خودێ زانە وێ عاقبەتەمە چ بە دەبێ ژمەرە عین وسا دەبێژە دەبێ وێ ژمەرە بێژن ترکی دەبێژە یا ئەلوم یا ئەسارەت یعنی بێژن یا هونێ بمرن یا هونێ هێسیر بن و یا تمثيل يا محو يا هنا عاصمة ببن يا هنا معص ببن خاصة اتحاد تراقي كماليست يعني دبيجن يعني ويرو جد يعني افتشت باشا دبا يعني يا هنا بمرن يا هيسير بن شو يكون مرن باشا يكون بدن هيسير بون يعني كرد تركيا يرو بكون او ناك اللي هيسير عند اصلي خدا يعني هر روج زارو كين كرد بتشن سرت سبي دبيجن از و ملت ترك خفدادك يعني من فداد و دبيجه يا تمثيل يا محو تمثيل معناه اسيميلاسيون يعني و سابوجي يعني ايكو محفون ايكو محف نبون اسيميلابون ام براد كارن بسكر اري ام لفي دريبي برنامج خو بداويتين لخيايا ام بشكي دنجي اماده بكش بكو هين بشكي دن مايا تماشاوان جا ام لفي دري به برنامج خو بداويتين حتى بشكي دن بخاطري وبمين خوشيه ده
Tamam.